Katanar ko koi kakhia jaga jala Meghalaya hakalai poi tarik jamang arja arpoi kalapin bana bikidan South Pa prangut kibiya thamai COVID-19 khandai spa nyopinyogut ki bakoj barkhasa ngut ki bakhlad Negibiyo thamai mentakasngi arngut ki na East Garo Hills District khalai ngut na East Jante Hills aspa nyopu arngut na East Khasi Hills khandai ngut na North Garo Hills sapu prangut na Riboy District arngut na South Garo Hills lai ngut na South West Garo Hills iway na South West Khasi Hills Arpulangut na West Garo Hills, Laipuangut na West Jante Hills, but Saungut na West Khasi Hills District. Nagi bakoj mentakasngi shipongut kide na East Garo Hills, Arpuprangut na East Jante Hills, Sanspa khatkandangut na East Khasi Hills, Arspa nyupuprangut na Riboy District, Laipuangut na North Garo Hills, Kandangut na South Garo Hills, Arpulangut na South West Garo Hills, Kalaingut na South West Khasi Hills, Sanpusangut na West Garo Hills, but Kharwaingut na West Khasi Hills District. Nagi bakhlad mentakasngi khandaingut kide na East Khasi Hills District, arngut na Riboy District, iway na South West Garo Hills District, iway na South West Khasi Hills, but iway na West Jante Hills District. Haru bapin mi yakani ka khubor ke jala Meghalaya kladon live san hajar sanspa khandai pu pratali ki positive case, Henry hajar khandai spa khalai tali ki active case lani ki brangdan apreng jing sumar, arpu pra hajar shispa nyongut ki blakoj, but sanspa nyopu prangut ki blakhlad no.